India Laingakna paikhalakliba Rastriya Posanma Mipum khudingmak hakchang phanaba thaurangne Srimati Irani India Laingakna paikhalakliba Rastriya Posanma thaurang asi mironbi mama amadi masabu masa phanaba khak natte masi leibak sigi mipum khudingmak hakchang phanaba thaurangne aduna thaurang si mapung phana paikhatpa ngamnaba khudinggi thaurang lei haina Women and Child Development India ge Union Minister of State Srimati Irani na phongdokre ngasi Department of Social Welfare Government of Manipur na sinduna Panchayat Resource Center Bisnupur da pangthokpa Rastriya Posanma 2021 ge thauramda athoiba mithunglen oina saruk yaraduna wafam ase Srimati Irani na phongdokhibane mahakna makha taraduna mama ge pibung ungda leiringaida mama da afaba machi oiba chinjak pihobana mama amadi macha punna masamau phanduna tinjang kaijang daba miyoi ama ohenduna jati gi oina masa phaba leibak ama ohenba ngamgane maram asina leibak asigi economy phagaranbada chauba mateng oigadoriba integrated oiba thodangme maram sina leibak sigi mipum khudingda leiriba data sing laukhanaba tracking taunaba angalwadi worker singda smartphone amamam supigane center na leiriba BJP ge Narendra Modi na lusing balengak amade state asida leiriba BJP na lusing balengak asina nauna hangdogliba Rastriya Posanma 2021 ase mai pakna thamliba pandam adu phangnaba hotnabada jati asigi mipum khudingmak na lawmina si hainasu mahakna appeal tawkhe thauramdu da saruk yakhiba Manipur Pollution Control Board ke chairman Leichin Radha Kisorna haikibada asigumba mama amade machabu masa mau fanaba thaurang asina chawkhutpa leibak ama oibada chawba mateng oiragane maruoina Bisnupur district ta Union Minister Srimati Irani laktuna thauram hogdok piramba ase chawthokchaningai ne Union Minister Srimati Irani Bisnupur da hek yaurakpaga uhai panba uchar sing New Mini Secretariat Complex Bisnupur da thakhe Enimia ke mamasu hogdokhe amade mapung oiba thauram pangthoklaba matungda Rastriya Posanma 2021 thaurang asi mai paghalasi haina paujel puba cycle rally amasu Union Minister masa yauna cycle thoduna cycle adu thoduna Bisnupur kaithel phawbo chatkhe ka manga gi dukan pareng maina tumna takhrai lupa 1.5 crore ge amanga ta thokhan khrai Bisnupur District Police PS na konba moirang khuno terama khongda leiba ka manga gi dukan pareng ngasi ayuk angan bada maina tumna chakhrai thokdok asi ngasi nongalamdai pung 2:45 rom tarakpada khangnarakpani hairiba dukan pareng ase moirang khuno terama khongdagi leikidraba M Nilachandra gi machanupa moirang them Dilip ke ne dukan pareng asida grocery ga loinana electric ki pot chai thamba dukan ama chaka mari panba gari ge part sing yonba dukan ama sangai dekora kauba ten house ama aduga grocery ge godown ani ni haire dukan pareng asida yum asige mapu Dilip ke grocery punba electric ki pot chai thamba dukan amasung masagi godown ge apunba lupa lakni furom ge mapot masai mangta ki haire Moirang Faiden Bam Laikai dage PS Bikram ge grocery gi mapot machai thamba godown da leiba lupa lak yankhai manga rom pochai sing ithai dage en somorjet ke chaka mari panba gari gi part sing yonba dukan da leiba lupa lak tra manga ge mapot masai sing aduga Moirang khunau dage ahaibam Roshan Kumar ge ten house da leiba plastic amade decoration gi yauna lupa lak ahum rom gi mapot masai sing amade semi paka oiba dukan parengi building yauna punna lupa crore amaga lak yankhai rom ge machak mathum ut on khre haire dukan mapu Dilip na haikibada ngasi nongalamdai da mai chakle haiduna pau pirakpadage khangna rakhe mai asi kadai dagi haurakpano khangdre adumakpu electric short circuit oiramba yai natraga numidang dub tharam badage oiramba su yai hairaduna dukan manga asigi yamlaba senpham ge mapot masai mang takhibasi nuaite haikhe mai chakpagi pau phangbaga moirang fire service ki tender sing thuna laktuna atop yum sing da sandoktuna chauna amangata thoglam gadabadagi kalhauki haire Moreh town manungda Ufulna Leichin Thabaga Chap Manare Moreh town manung amade akoibada lariba lambi singi phibam yamna phatre koilas thaduna ningthina semjin bidabadagi gari chathok chasin tawbada Ufulna Leichin Thabaga Chap Manare athuba matamda Manipur lenga ki mijeng changbi yu haina Moreh da leiba tongan ba community kaya gi miyoy sing na press da phongdorok le
हौजिक कोविड-19 की फिवम खरा फगलकपग लोइनना इम्फाल लोमदगी मोरे गाड़ी चंगलकपगी चांग यामना वांखटलै मोरे टाउन मनुंगदा पैसेंजर पुबा ऑटो चामंगा हेना सर्विस तौवे गाड़ी सिंग असिना चथोक चसिन तौबदा लंबी फतबदगे उफुल यामना हौबदगे लंबी की मताइदा दुकान होटल न चिंगबा फंबा सिंग अमदे लंबी चटपा मियोय सिंगदा यामना चाउना अवाबा मायोकनरे लोयना उफुल यामना हौबा मरमना मियोय कया लोक थुंगबा मदे अरुम लाइहौगे लाइनाना नाबा याउनरे मोरे टाउन मनुंगदा लैबा मियोय सिंग साराबसु साना उफुल चंगदनबा फेस मास्क थानाद्रे हाइरे ओइरिबा फिबम असिदा मणिपुर लेंगाकना अथुबा मतमदा कोइलास थाद्रिबा लंबी सिंग कोइलास थाबिदुना उफुल थोक्तनबा निंगथीना सेमजिनबी हाइनसु मोरेदा लेबा कम्युनिटी कयागी मियोय सिंगनसु मखाताना फोंदोरकले कॉलेज सिंगी एडमिशन प्रोसेस थिंजिल्लगने यूनियन मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लैबा कॉलेज सिंगी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन सिंगी अपुनबा फोरम कॉलेज एडमिशन प्रोसेस खुदक्तगी थिंजिल्लगने मणिपुर लेरिबा तोंगान तोंगानबा कॉलेज तरागनिथोगी स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी सिंगना सही तौदुना थोरकपा चेरोल असिदा कोविड-19 पेंडेमिक असिना मरम ओइरगा खुदिंगमक्ता अवाबा चैथेंग कया पीरिंगै चेरक असिदा महिरोय सिंगदगे ई चुप्पगी मवोंगदा एडमिशन फी हेंगलकपा असे महिरोय खुनाइबु थवोइदबनी हाइना लौवे वानरिंगै चेरक असिदा तोंगान तोंगानबा यूनिवर्सिटी सिंगी एडमिशन फी हंथरिबने अदुबु मणिपुर यूनिवर्सिटी के मखादा लैबा कॉलेज मयाम की एडमिशन फी असे हंथनबगे महुत्ता हेंगलकपा असे यामना लाइबक थीबने ममांग एकेडमिक सेशन दा याउखिदबा फीस टू बी डिपोजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट हापकलकपा मदे मणिपुर यूनिवर्सिटी दा डिपोजिट तौगदबा स्पोर्ट्स फी अमसुंग कल्चरल फी यूटिलाइज तौद्रिबा फाउबा चही खुदिंगी महिरोय सिंगदगे खोमगतुना लैरिबा असी कक्थगदबने हाइरिबा लिसिंग अमगा चाहुम निफुगा माथोय साइंस लिसिंग अमगा चामगा हुम्बुद्रा माथोय आर्ट्स कल्चरल फी चामा स्पोर्ट्स फी चामगा यांखै असे कक्थद्रिबा फाउबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा लैबा कॉलेज सिंगी एडमिशन खुदक्तगे MU गे मखादा लैबा कॉलेज स्टूडेंट यूनियन गे अपुनबा फोरमना थिंजिल्लगने अथुबा मतमदा महिरोय सिंगदा चममनरिबा फी स्ट्रक्चर असे सेमदोकदबनी नत्रबदे मदुदा थोगलकपा दायित्व खुदिंगमक लैंगाक अमदी एजुकेशन डिपार्टमेंट ना पुगदबनी हाइनसु फोंदोरकले PM ना पैरा ओलंपिक की एथलेट सिंगा उनखरे हंदकता टोक्यो ता पांगथोखिबा पैरा ओलंपिक समर गेम्स ता सरुक यारुबा भारत की एथलेट सिंगा प्राइम मिनिस्टर गा उनदुना ब्रेकफास्ट आमिनखरे हाइरे उनखिबा दुदा प्राइम मिनिस्टर ना पैरा ओलंपिक एथलेट सिंगदा मपुंग फाना सगोटकनी हाइना थाजबा पीखरे गेम्स असिदा भारत की एथलेट यांखैगा मरीना मसाना मापन दा सरुक याबदा सनागी याउना मेडल तरागा मापन लौदुना लैवाक असिगी अनोबा इतिहास अमा हांखिबने अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरी।